Morning guys. Pagi ini rombongan Impi Sumut beserta Impi Aceh akan bergerak menuju Pidi Jaya dari Sigli sekitar 50 km yang akan ditempuh dalam kurang lebih 45 menit dalam rangka pembuatan SIM C1 untuk Moge ya. Ini kawan-kawan sudah pada bersiap akan berlepas menuju Pidi Jaya. Oke, kita lihat videonya. Ya Pak. Lahir batin sehat-sehat kan? Nah, kami udah balik lagi ya. Kami pikir repot terus nih soalnya Sumatera cuma Aman, satu Pak. kan? Aman Pak. Iya. Tapi Enak kan? sebenarnya ujian sesungguhnya kami dari Medan udah tembus. 490 km kami tempuh untuk ngambil SIM C1. Dia nggak mau ujian lagi kan? Bayangkan, ujian SIM paling berat mana? Aceh. 490 kilo. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Everybody just have a good time. Give me everything tonight. In the night sky like shooting stars. I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you're worth. I set fire to the rain. Watch the fire, Ubur-ubur ikan lele, Impi Sumut bikin SIM 1 le.